kanin bar sup mai don ni Mizoram na center tam tak thi kan nei ngai lawang kaming chu Daniel zui tlonga ania tunlai hian Mizorama internet lama damdoi lem emo kan hriat lo wang an ti dong nge scientific evidence nei lo tam tak thil damdoi zor te ka mu ve thina mi pui tam tak lain kan lo oi zel mei sia kan thenom pain tha ti chu lo hum ve pop mei du hi kan tam sia a buai thlak le ni thawna hin ti cherna kan tiang te mu tur tama khoi company ne mon siam ti vel te tam tak mu turom ni tin prescription medicine te hian internet lama fakna mu turo hom te hi apoi le ni prescription medication phe chu India dan pui hian faka phal lawa scheduled drugs te hi ani nang takin doctorin na chaw mei turani ti te hi shethar le teila tin hri sel na group ti te tama mi pakhatin chu tiang chuan komaron tia mi zatelin chu tha tin damdoi an lo ei to thin den on chaw sup mei thin te hi anui zathak letling zok le ni hei hi kan thianu doctor emi ron tlomai thin mei te ting ka hrila thokhat lai kha chuan ron active viau ma se doctor te hi mi boy takan ne social media lama active faktur khan an bei sei ngam lo ni chuti rol chon heng misinformation te dan lo takadam doi zor dam doi lem zor dam doi in cho te en liam mi thiam tam tak anom ni poina langa hei kan mi thiam doctor te le thu nei tu te ka challenge na ni pa box se he video hi ra tha chu ngai se ti hi ka du da na ni ole tun huna hian kan thil soi tura kan lo lu tonga ama sabera chuan screen heng karon display nga lo en ila hei hi biomagnetic bracelet tinia hetiang bracelet bun hian na tam tak ati bo theini tin an claim ani chu nge ni lo chiar chengila biomagnetic bracelet aman hi sang riat zani le tin tia azur tu ten an shal fu phe chon an lep thaviu mai thin chan chu ting te chu online a te po sang khat le tiang te pon tam tak le tur omani tu wang chon bum fun nei chon an nei hlo ni chon an le venul don ni khang ang chungchang online sales chungchang te po kan en ho don ni o lo chierila tin tuna hen heng a doctor concern ho sang hi ka soitel dona hengang doctor ho hi in riani chon lo share bokula lo en vengi se engen ngei dan ti te po hria ta cha kom ni o lo chierila biomagnetic bracelet hian thisen kaldan avung tha ruuna hi orthopedic nerve thalo antia hi neurology se kan la nei lo mizo ten ma se PMR doctor ten an take care me thin ani tin BP sang mo cardiologist zun thlum hei poning chuan stroke awanga tha po soite mo vascular neurologist kan ti te lunglam thalo o hei po hi cardiologist o arthritic ki rheumatologist lam Luna Benvon ENT doctor ho chanani mel darna hei po ortho lam chanani mel gout nate mo hei po rheumatologist ho ni mel anxiety psychiatrist ngum chorte tinia hi chu ka selo mut thei lo laka min ti damin min veng theini hei po mut lam chu psychiatrist chanani mel nu panun konga har sana nei te tan sexologist amo urologist kan ti te amo gyno doctor te chanani mel tin he bracelet bun hian ED erectile dysfunction kan ti te premature ejaculation ang chi te kha apui theini om takani kha thil bun mei khan mo he bracelet hian chakna min pe theya o he ka mo ni chak tumin ni tin rit kan choya kan ti tlo ni chu wang chon thatak chu ni se ka bun tar ter tur toin garing kan thau chhe thlenga pe chuak le thei zel hi that fam kim na bi ka ni hei hi thok tak se ka du thu sam le mei than chu in dai renga khosak te le kan calories burnout renga hun mang lawa om mei meya fat loss hei te kha cha ko mani oi lo chiar sun zom le he bracelet thi mi tam takin an dam pui to ani o khong ei na dam pui to ho khal in report thei chona lo bum khopang comment section lama hian heng na chau lo po hi na chi sang nei mi tam takin an dam puin an fak mani he bracelet hi BP sang tan ding lama asang lo tan du na lam lama bun thei
o ting te pui mak bi khlai ni bp sang tan ding lam me mo veilama bun khan omje nei do ni chu nau pai le taksa thir phun tan bun lo tur ani o hei chu information hi khoi amani sang mi an la khomani mela chuan top berak an en tur hi lo en chunzom le de ai piang in an langai pui zele India Herbal Ayurvedic zung hei nge na an ti bokani o he mi te pani kan en tur nia tuna science ni nge soi ti kan lo en ho don ni o na china kan soyang khan he tiang te he tiang an soyang tam tak hi Amazon te le tur oma Snapdeal anga te po oma heta Snapdeal vel kan mu ang phei chun Snapdeal hen enila a product origin of product hi China ani China siam mi thil mi ni chuan hei comment section an en hian mi tam tak hi chuan a health benefit wang em le po ani lo amaro chu a bracelet anal em wanga le mi ni te poin an lang ani I cannot comment on the medical benefit, but it has medical value or not, I don't know. China an information yang nel nual te khachu om ve maro chu an tle mang tam tak hetlai mi zo ina an tle mang tam tak kha mu tur om lem lo ni o heta hian legal disclaimer te han da ve thlapa mo pacemaker na china taksa thir wa ho ina man lo tur tiang te le raipur in mang lo tur ani tiang vel te khazu ta po hian he Amazon mi o mang deu che hi ni ya chu tiang te po kha an copy ni mi thema ro chu dat na tam zok an claim ti dam thei turan claim ang kha chu Amazon an fakna poin hu tu rom lo ni tiang khan le til hriat tur chu India hi he tiang jewelry lom hrim kan ni chu wang chon he tiang gold an nema wang te le te po tam tak anom do ni ti kha hria te tho me ta hian a health benefit tak chu tiang a soi thei tur anom lo ma ro chu chuan hei rating sang te po an 4 out of 5 vel ni a tiang khan o tu na inting nge science na soi ti kan lo en ho lenga han search me la han fact check te la tam tak om ni he tiang a te po work lo there is no scientific evidence mo kha tiang khan site ti na en hu tur ni amaro chu kan soyang khan website zong le article zong oi khelo tur kan ti kha chu wang chuan kan du fir deu hlekanga medical research pangai kan endoni hi Japan College of Technology clinica and research ani a chu in lo endoni la static magnets ti na tuna bracelet magnet kan tiang ho ne kan biomagnet ti kan ti neng khan ai nang vekta kan soile du chu ta po hian he website ti na yan kalila placebo effect mai ni ti hi science mi thiam te pom na nia placebo effect hi enge ni lo en ho taila entirnan hi placebo ina soitum chu hi artificial sweetener kan ai ni tun na yan hi chini ni amaro chu hi mi bula hi dam doi ni na chok na ani tin vai tir taila chu dam doi chu lo ve mai ta se na chok na ni arin tleta wang khan adam pui do ni aril lu kha a convince ne em wang khan kha chini kha lo dam pui do ni entirna dang han soilela World War II lai khan morphine dam doi in dei lo na se em ma sipai liam te kha morphine na chok na khana dei to silo chu placebo effect kan ti hi an mangta ni chu achan ve kha morphine tak an pe a chan ve kha chu tui sik in an chiu ni tiran sil ma saka chuan hi tui sikan chiu te na khan hi morphine chaklu tu ko ni an tia het lampang group le lampa kha chun hi dose niam lu tu morphine chaklo chi ni an tia tui sik me an chiu lu te kha chu an dam ve ka ni kha om je ber chu an ril ru kha bum na kan ti dong nge kha khan ne ema wang khan dampui tak ai ngai chu taksa po khan I reaction tha kan ti dong nge I kha tiang kha aron om ve the ni kan thok khan kan taksa abumani ber chu placebo effect kan tiang chu ni ta chu hetlai kan mu tam tak research kan mu tam tak te po hian placebo effect me ni zia anon soi ni a he tun huna po hian atoi join kan soinga he magnetic the therapy pakhat NCBI research article a poem placebo effect maini zia anon tar langa hi thuya chu wang chon hemi article hi chu kan en lo mi nga ta point placebo effect maini zia non soya adang an en le tela hi kan en tur ber khania natna a pe them a reduce them ti kha hetlai na an en berania heta hian
poimo ber chu hetlai kan en tur ni the evidence does not support the use of static magnets for pain relief and therefore magnets cannot be recommended as an effective treatment chu wang chuan effective lo tin he anen le tel hetlai an claim ang tam tak hi ka mulem lo ni ta hen internet a poin an zong mai la mu tur om lo ni chu wang chuan khoi ting information la ti hi riata cha khom hle tin hemi chungchang hi han soibel vele lokila magnetic lampang hi tin nge taksa na thok thei hetiang ngi dan hi ron om tran ngan ti chuan alternative medicine research team chu khovela hian an oma a detail che ka chiang ka soi chiang thei to lo chu mi te chuan medication mo ei lu chi mo in chiu lu chi aya alternative damdoi hi zong ila ti ho team kha khatiang research nei ho khan ne chu mi te chuan hemi kan taksa hian minerals oma chu minerals a chuan iron te khatiang khan khang kha magnetic khan engamo reaction zuk siamin thil tha aron siam thei turang khanan ngai khan ibera maro chu hi scientifically in proof lani lawa engma khatiang a benefit soi tur po kha research atang hian omlo ni tin hemia an soi he arthritic kanti mo ru le ruin zom na anti don nge khami lam natna kha hemia arthritis foundation a point an ron ziek langa ta hian magnetic copper does not is arthritic pain enge he jewelry mo then chuan orchi te amo magnetic therapy khatiang khan etlai kan khup na te kan ban na emodar na khatiang te kha ikma zia lo sian ma ni website nge hian anon tar lang ni ti te kha sethar le teila tho ome oi pol tra kan lo ni jon online a hen tlong jok in le turom ni ti te kan soi sim du ni ta point he thus magnetic therapy works bracelet ting te ring peikoka thun lu chi temo trior chiang te alom ni chuan heta en hemi lifescience.com a hen en chian the heta point hetlai na china kan soyang bokan the evidence does not support the use of static magnets for pain relief and therefore magnetic cannot be recommended as effective treatment anti thoni khatiang kha research te po en zel the tam tak cher turom ni athok tak lo ti hi chu wang chuan han soibel ngi na vak ka hela wa thok lo ti hi thok se chuan keima berber tian ka bun tlar te turang ka poisa nei zong in lein ka bun tlar ter tur hi ka se lo ni maro chu basic science kan thia thim chuan khatiang kha thok lo ching je kan thia ni ta hian TMS kan tia TMS chu magnetic stimulation kan tia ting chi chu ma se magnetic chaklu tu kang chia thuak an stimulate na ni thuak lam fello na nei te severe depression neng chi te khatiang anen kol na kha ania khang neng ka chon transcranial magnetic stimulation kan ti TMS kan ti nei chon shet pol lo turani ti kha kan soitel vele du bokani tuna hi hanen le taila ai piangin an lang hei puizel India herbal ayurvedic zu ngi na anti ni zu ngi na antia okay hi video danga te poka sai to thinang khan recovering addict kania alcoholic drugs addict thing kania amaro chu pathian khong ina zara ka ban san vek to ni ka sai du chu detoxification te kul chau khatiang wang te khan dam doi na en kalut ve fo to medication mangai nen kol na hi kala ve na sa to ni thei chin a hen aizol hospital sang kom kol ve nem to ni amaro chu taka soi du chu kya chon engdam doi ma hi thok lo ni ti kha kan soi du tin he ayurvedic dam doin soi phe chu han zir chen don hen khoya ma aming han mu tur kan zoom tak ngel point aming hi ka mu chiang thei lo chu wang chuan han zir bel ta vak tur kha omin ka shelo amaro chu hi kan common sense mangpo kan ngei tua chua mei thei tur mangin thil kan soi don anga India hian 5.7 course chuang zungol ve treatment mamo kan omni tin he India treatment kan mamo antam ji hi chu sa cheng ve tu ning ka share rehab center pai rehab center ate pokalo thok ve reng thina 57 millions mo 5.7 course
in treatment an mamoni amaro chu chunga 85% in treatment dong lo ni omje chu 15% chu in treatment hi an dong ani enge chan kan ti chon India rehab center kan la nei tle mem chu ti ro chon kan nei chun te po in en kol na mana tawak mi pui kan re thei sia kha tiang khan afford lo tam tak an om ni mi sing ni zungol vea mi pani zelin treatment an dong thei chau ang vel ani chu o khang ang khani se chu India chau ni a khovel pum huwa pang phein kan tam don ani chu wang chon he tiang zung hei na tiang dam do effective kha chu om se chon sarkar hian approve anga FDA te pon an punga kanin bar sup mai don ni Mizoram a center tam tak thi kan nei ngai lawang tiang dam doi kanin bar pop mai don ni maro chu a thok lo ti kha a hriat mai ni ti khopa I zungol ve kan la tam dan ha te a that pui to ten oma ti vel te po comment cha mu tu roma ha hemi e wa ngei tak tak anom page on comment section a hian ron soyula alo bom hleng ti kha kan soidu ni o khati zong khani se milo clear saka wangin kalome